Siwezi kujaribu kidogo tu? Nafikiri itafanya mambo yawe magumu tu. Sergei, huhitaji kuacha kupiga fiddle. Bado tunaweza kufurahia kupiga muziki pamoja kama kawaida yetu. Ila tu sio kwenye chuo. Ni kweli. Tunapaswa kumwonyesha Yehova kwamba tunampenda. Sielewi. Siku moja utaelewa. Kwa sasa, ninathamini sana utii wako. Ninathamini sana utii wako. Hakutegemea kwamba maoni yake yangetofautiana ya baba, lakini aliweza kuonyesha kutii. Kwa hiyo, bila shaka sote ni lazima tuendelee kudumisha ushikamanifu wetu, hasa tukiwa vijana. Yesu alisawabishwa, wewe pia utasawabishwa ukiwa kijana ikiwa utaonyesha ushikamanifu wako. Basi, katika mfululizo huu, ndugu Terence Hauser kutoka katika kutaniko la Iowa City ataweza kutoa hotuba inayofuata katika mfululizo huu wenye kichwa uwe mshikamanifu wa Yesu unapoteswa. Ushikamanifu wetu kwa Yehova unajaribiwaje tunapoteswa? Yesu aliteswa kwa njia nyingi, kwa maneno na kimwili. Alizihakiwa, alitemewa mate, alipigwa na alishtakiwa kwa uongo kwamba ni mlevi, mlafi, na yeye alishirikiana na roho wa uovu. Shetani alitaka kuzoofisha uhakika wa Yesu katika upendo na ulinzi wa Mungu, na hivyo kupoteza ushikamanifu wake. Yesu alidumishaje ushikamanifu wake alipoteswa? Tunajifunza kutoka Biblia njia tatu. Kwanza, nini Yesu alifikiria hasa zaidi? Kama andiko la Yohana sura ya 17 mstari wa 4 inasema Yesu si mateso, bali kutimizwa kwa mapenzi ya Yehova. Yesu alitaka kukubaliwa na Mungu, wala si na wapinzani. Pili, Yesu hakuwalipa kisasi wale wamtesa. Hebu tusome andiko la Petro ya kwanza sura ya 2 mstari wa 21 hadi 23. Tafadhali. Petro ya kwanza sura ya 2 tunaanza kusoma mstari wa 21. Mtume Petro alisema, kwa kweli mliitwa kwenye mwendo huu kwa sababu hata Kristo aliteseka kwa ajili yenu, akiwaachia ninyi kielelezo ili mfuate hatua zake kwa ukaribu. Yeye hakufanya dhambi, wala udanganyifu haukupatikana kinywani mwake. Alipokuwa akitukanwa, hakujibu kwa makutano. Alipokuwa akiteseka, hakutoa vitisho, bali aliendelea kujiweka mkononi mwa yule ambaye anahukumu kwa uadilifu. Petro alisema kwamba Yesu alituachia yetu kielelezo ili tufuate hatua zake kwa ukaribu. Yesu alifanya nini?
Angalia mstari wa 23 tena. Yesu alipokuwa akitukanwa, hakujibu kwa makutano. Alipokuwa akiteseka, hakutoa vitisho. Yesu alitambua kwamba Baba yake Yehova Mungu ndiye mlipiza kisasi mwenye haki. Na njia ya tatu, kama ilivyoandikwa katika Yohana sura ya 11, wakati Yesu alijua kwamba watu watakata shauri la kumuua, aliondoka kutoka maeneo yenye hatari. Inatokeza ulizo, tunaweza kudumishaji ushikamanifu wetu tunapoteswa? Kama wanafunzi wa Yesu, tunapaswa kuwa tayari kukabili mateso. Tunahitaji kuondoa mitazamo ambayo shetani anaweza kutumia. Ikiwa unaweka kinyongo kwa muda mrefu, hali ya ubinafsi isiyo sahihi au hisia fulani zisizofaa, hali yako ya moyoni itakuzuia kutafakari kwa undani utatosha kwenye mambo yaliyofaa ya kiroho. Unapaswa kubadili moyo yenu pamoja na kutafakari kwa sala kwenye neno la Mungu. Kuchukua nafasi ya mawazo hayo hasi natambua upendo wa Mungu, huo ni ulinzi mkubwa. Tunahitaji kujifunza kuiga mtazamo aliokuwa nao Yesu kuhusu watesaji. Yesu alikuwa mpole. Kwa kuwa mpole, kuna matokeo bora kuliko kutumia maneno makali. Tunapaswa kukataa mwelekeo wote wa kulipiza kisasi. Na tufungue Biblia zetu katika Waroma sura ya 12 mstari wa 19 na 20. Waroma 12 mstari wa 19 na 20. Wapendwa, msijilipizie kisasi wenyewe, bali inachieni nafasi adhabu. Kwa maana imeandikwa, kisasi ni changu, mimi nitalipa, asema Yehova. Lakini ikiwa adui yako ana njaa, mlishe; ikiwa ana kiu, mpe kitu anywe. Kwa maana kwa kufanya hivyo utakusanya makaa yenye moto juu ya kichwa chake. Kama andiko anavyosema, ni Yehova atalipa kisasi. Mwachie Yehova asuluhishe mambo. Inaweza kuchukua muda mrefu kuona matokeo mazuri ya kufuatilia amani, lakini hatimaye utafanikiwa. Acha tumalizie mstari wa 21 ya kitabu cha Waroma sura ya 12. Usiache ushindwe na uovu, bali endelea kushinda uovu kwa wema. Katika video kutakayofuata, ona jinsi mtu anavyoweza kuonyesha ushikamanifu anapoteswa. Asante Alexei. Natalia na mimi tumefurahia sana funzo la leo. Lakini tumemkosa baba yako. Tunatumaini atapata nafuu. Asante. Ni nani? Alexei, ni mimi Daniel. Nifungulie. Samahani nimechelewa. Ni sawa tu Daniel. Tunafurahi umekuja. Una hakika hukufuatwa? Ndiyo, nina hakika. Nilipita polisi njiani, lakini hawakuniona.
walikuwa wanamkamata mtu. Hali inazidi kuwa mbaya. Ninaogopa sana. Ni kweli, hizi ni nyakati za hatari. Kinachonisaidia ni kufikiria watu kama Yeremia na Mtume Paulo. Walikuwa watu wa kawaida tu kama sisi, lakini Yehova aliwapa nguvu zinazopita zile za kawaida ili wavumilie. Tunapofikiria mifano kama hiyo, tunapata ujasiri. Baba! Sergei Alexandrov, tumekuwa tukikutafuta. Mmemfanya nini? Mimi ndiye nitauliza maswali. Yako wapi? Ni mgonjwa. Tafadhali, acha nini naye. Nitauliza tena. Yako wapi? Mnatafuta nini? Machapisho yenu yenye uchochezi. Si ninyi ni mashahidi wa Yehova? Kwa nini mnatutesa? Hatujakosea. Unajua sheria, lakini hamuitii. Unamaanisha hilo si kosa? Sasa tuambie mahali yalipo. Labda nitatenda kwa fadhili. Hayapo hapa. Tutaona. Unajua kupiga? Pigie. Hapana, sio huo wimbo wa taifa. Hapana, sitapiga. Sisi ni washikamanifu kwa Yehova. Kwa nini unaunga mkono upande usiofaa na wakati unajua kitakacho kupata? Imarisha sasa upendo wako kwa Mungu na umtegemee. Zingatia akilini mambo muhimu na kazia fikira faida za uvumilivu. Ikiwezekana, epuka ugomvi, lakini kamwe usilegeze msimamo wako. Kama Yesu, uwe unaufanya amani na uendelee kutenda mema. Sali kwa bidii na uimarishwe na ndugu na dada zako. Ukumbuke kama andiko la Zaburi 139 mstari wa 10 inasema, mkono wa kulia ya Yehova itashikilia wewe, na Yehova hatawacha kamwe washikamanifu wake. Ndugu Twachoka Mubonge atatoa hotuba inayofuata yenye kichwa, uwe mshikamanifu kama Yesu unaposhawishiwa. Uwe mshikamanifu kama Yesu unaposhawishiwa. Kama vile ndugu alivyosema mwanzoni, katika mfululizo huu tutaweza kuona jinsi ushikamanifu wetu unavyojaribiwa, jinsi Yesu alivyodumisha ushikamanifu wake, na jinsi sisi tunavyoweza kudumisha ushikamanifu wetu. Ushikamanifu wetu kwa Yehova unajaribiwaje? Na wakati tunaposhawishiwa, Shetani anaitwa kuwa ni mjaribu,
Yaani yeye, hiyo ndiyo kazi maisha yake, kujaribu. Yeye ni fundi, anajua njia anazotumia kwa kuweza kujaribu. Yeye na roho wake wanatuchunguza kwa uangalifu na kutuletea vishawishi ambavyo vinaweza kutuvuta tukiwa mtu mmoja mmoja. Ni kweli kwamba ingawa hawawezi kusoma mioyo yetu, Shetani na roho waovu wanatuchunguza kwa makini. Wanachunguza matendo yetu, semi zetu, mwelekeo wetu, burudani tunazochagua au tunazopendelea maishani. Pia wanaangalia wakati mwenendo wetu unapoonyesha kwamba tunafurahia jambo fulani na jambo hilo liko kinyume cha viwango vya Yehova. Kwa hiyo roho waovu wanajua ni wapi ulipo udhaifu wetu. Wanaleta kishawishi kulingana na hali ambayo wamegundua